Welcome to Christ College, Umroi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Ginoyalam ka National People's Youth Front NPyf Umroi block haga pratarik jemang kila Pynkupburom bat ais ngobha de ki laptop syaarmut ki Samla ki balawan syakmat haga examination secondary school leaving certificate SSLC ki bana Umroi constituency. Kini armut ki Samla ki balawan syakmat haga SSLC Shillong usamla Evanshanki nongrum nanong thamai kerdam uba pule ha Sacred Heart Boys Secondary School Maulai ubalawan haka kerdan baar hapadeng ki arphongut second top 20 bat ka Queensy Kharsahnoh ka bapule ha Umroi Presbyterian Secondary School pat ka balawan haka kerdan ka bahnyo haka top 20. Hakani gajing Pynkupburom yakini ki Samla nakaliang ke Npyf Umroi block kala ais ngobha yaki de ki laptop bat memento ban penslur bat ai mensie miki we ki Samla nakani ka constituency ban lebha ha kijing puli jongki. Uba daman bat lamare MLA Umroi ulalong kongsan hakani kajing elang Pynkupburom bat lasakhiru da uba penhun renghang General Secretary Npyf uba Rishan Lengdo President Npyf Umroi block kinong elam ke Npyf lambat ki bahing hasem jong kini ki Samla. Dokumen bat kadeiru kesengi mengita berjing dokumen ngayong dengan krui gede ban leprom ini ban IP yagini kitiar walai dei berilu thai dei jingkuba pinyo apa man punon kam ayaki nganu gani kapor na kitbok kirwen yepi pakadeiru kajing sorong betagi kesem kejongpi bat kadeiru kajing sorong yang kumu emeli negatahan kedong gani pepisong pisa ite negeri konspirasi jonga masnyo kemen ado kata pada sorong ngayo adalah kedeti pan kop serum seneng bagi kena jonga gidon ki kami sekmat negeri negatahan kedong kejongi bagi ro nang ai mesti tu soyopi kene kajing kiu jongpi negeri kajing chief jongpi rules kamder ban kut dengan sakut tangane kermen skemba nangmi uwesnem nangmi ki Singapore nang he kerta bi katai kejimu ci perkajo biru kan he ba pina yo susu ban aile ne ban asoba ya bi kumgiri cina cina soba kumgiri ai mentang sini lagi port si kisam sowan bagi kermen skem biru bin leba menaga uwesnem menaga kelas bin leba halo ban posisi tertong imut jaga cingim kecopi dengan kitbok kirong yepi namar basawai ka kamlong sukor ta kertin dan mahap keren baik damar namun tak kecing bha jopi pirayok ka cigini kerdan ngimber ban sosorong ban ngimber ban skikai ya kepule putih kumala onga kamdir ban kutte ke cingkiu dan ke cingci pol jopi namar nane sakmat pinang kiu soso ni kerman skem ban kiu soso pinang rai Pynkupburom jadi kesem kejongpi me pa jongpi pat rai Pynkupburom ni dikatahan ketong pat rai Pynkupburom ro yang aku meleu jongpi bangana yo susu pan kopan serong na bertasang pi sejiwe pagi ni pra meleu ngana yo bane kopan serong dupli gitu bang tang we papas yang rem ibu sepok ko menin nang jakarta don we perlok tunga ngamelen tena guru ndana papas tahu boleh kemat sepok tu ngata kui bi pas ni wayar bhai mara to sok hele bon buta nang ta mile restar ke sepok nang pun manusia becek lok example sadon ta ngani ko por mar